Siya nga subabinsan po kumadi katatanod makinangaw dokos sa himban bos kadazan may katinasi aso tamay mo. Kiva hozo mangunsub tika manguzat na tinan. Hozo kamabagwiti. Kinangato ko Joseph Lodin manguzat na tinan. Osuampo minosikzo tuki ang kapso na humabu manguzatinan sumakay do bunsilingo momosido pasikol mapahabus do tumos talaat moy do tomoy mo kohidang koy nananoku tumonda zo mantan sugud Makadonuhuan timpango itino awasito piumananku mengusat dotinan poin sakay bunsiling tumaka ditinuhuan timpango ongis iti Mami iba tumos monoguk to baik memuogo to tomus Pokinongo do radio pangando kadazan Noi kombinasi osuau do tomoy mo Ohis ginawo kongo do hosu Kumisodo di do sumazao Sumimpodo di tu onsiko Manali popoguado taba Isolahanku menguzat tinan Min sindok min sasazao Min kizot omok koisus Menguzat tinan Itampah titinubuan Oh onsiko Menguzat tinan Manehan kivadi manguzat tinan di timpo diti painsakay da bunsiling tika basikal mazad hozo di Joseph Lodin minay dampa do hiyain ponong isugud moy dampah bintang do tadaw humisaw do mo sebab diti subay ko tutu makada duho miampay do bunsiling gimana gidi ming kondo na nambo ko do pangawin timpo diti nabay no jam ko samong na jam ko tu do mo sebab in pagunta ko tadaw bay no tadaw ko duvo kaapat buhan diti kaapat